Shoferi, impamvu tukubwiye ngo uhagarare turagira ngo utsibe iyo post washyize ku mbuga nkoranyambaga. Ubunyene tugihagaza sitavuta. Nivutie nini? Ah? Nye bali barefugee barusangi basha bafunga macho bana batia mu mutego yabo munona banalia munazani ba malaika. Bali wana kialeta mashida. Hakuna wengine. Kisha nye pale munona ile kilalo kimunatoka jenga. Kile bali bomola katena batakia bomola kile kile. Umva iyo wavuze ko ari impunzi z'abanyarusangi zasenye kira kiraro tuvuye gusana. Urumva ntabwo ayo makuru ariyo. Twe twarishikiyeyo. Jewe n'uyu mugabo. Twarishikiyeyo. Twarabonye ko ari imvura nyinshi yaguye bitaruma bica birabomoka. None muri kuravuga ngo ibiti byose ndetse n'amabuye imvura arabijyanye binyura mu bigori biragenda biramanuka apfa kubera amazi y'imvura. None wari kuvuga ngo ni impunzi zagisenye. Ubu twari ko twishimira yuko abantu bashoboye kuja hamwe bagakora igikorwa nka kijya cyiza. Ari impunzi ari abanyagihugu bo ngaha ari bavuye mu mihingo yose y'aka karere bakaja hamwe bagakora ikintu cyiza. None nawe uri kuzana urwanko. Reba aya magambo bari kuvuga ku mpunzi bavuga ngo nizo zisenye ibikorwa remezo. Iyi foto reba ino foto washyizeho aya magambo washyizeho rwose niba abantu bari ibintu bari kuvuga uko ukomeza gutinda ndiko abantu bakomeza kwishyiramo impunzi. Mputa cyangwa mpamagare polisi ubunyene ndayihamagara bashobora kuzigirira nabi kubera wowe. Futa minavuta katurebe minavuta nibyo ngibyo urumva munafurahi sasa munaenda wapi sasa? Ona sinisha umva ntabwo dushobora kujyana n'umuntu nkawe ufite ivangura rimeze gutyo. Si nilikuwa nishavuta lakini